Hi, welcome back to TMSP Vlogs. And bago tiwaw, pag-subscribe na kamo, ayaw nyo kalupay do punuin bell button yan supaya kamo ma-notify bangon video bago sin TMSP Vlogs. And topic na to dunay ni amon may tayin US matagi magpanglamod-lamod pa hula kaywanan. So without further ado, let's go. Okay, may tayin US matagi magpanglamod-lamod pa hula duhaing ha geopolitics pagka in US nakakandilin biutangan niya daing ha Europe iban Asia atau Eurasia naunin dua kaginis foreign policy nila amun pagyanon isolationism iban internationalism. In isolationism pagyanon amo nagpapandapat bahwa in US menjadi mangandi-kandi deng ha katan halhiwal sin dunya artinya amun hula niya sadya nain ayurahun. In internationalism sa baliskat nagpapandapat bahwa in hula US makajari magpalatag sin kawasa pa kaywanan hula artinya tuulawa in pikpik nila menjadi buklarun pa Atlantic Ocean even Pacific Ocean. Ha pendapat sin internasionalis in pagka-hegemon atau nakura sin dunya sin US iban panghapa hula dukaing magkawasa pa hulaan supaya di kaliuhan in US magapasambuyat to sin interest sin US bilang hula kapitalis. Pagpuas sin World War II in mga internationalist kimusog biya na sin tumpukan inda pabidin amon Democrats in internationalist sin US nagpatampal bilang pud sin dunya ang kanaaonin North Atlantic Treaty Organization atau NATO ha Asia napaon sin US in pakaradyaan joint military wan mga hula Japan, South Korea, Taiwan, Southern Vietnam, Philippines, Thailand, iwan Australia. Yang counter yato sin US pa Soviet Russia supaya di makapagkawasain communist pa kahula-hulaan dukaing. In pagdugtol sin US iwan Soviet Russia ini amunain pagtawagon Cold War deng ha 1945 pa 1991. Ampain Middle East nahinang the Arc of Crisis do na ini kasigpitan in US nagpaluwag sin kawasan niya sabab nakalayo pa amun nasud sin NATO ha Europe iwan sin pakaradyaan joint military ha Asia sin US atin niya in Middle East nakasuok ka pa Russia ang kanin US di man nagsapali ha Israel iban Saudi supaya on pakaradyaan niya jumaturon ha Middle East. Ampain Israel iban Saudi sab maglagiray sab ha US pakahalan survival sin hula pakanya-kanya. Atin niya on day sab pungon sin Israel iban Saudi ha US hangkan maya sa palihon. Iran bakas sa pali sin US alta pagawos sin Iran nagrevolution ha taon 1979 nahinangin Iran kontra sin US jare in piamuno sin US ha Iran amun Iraq iban Pakistan. In Middle East nahinang siya playground sin US iban Russia ha pagkakawan kawasa hangkan daranin pagbuno doon nagsapali in Russia iban Syria supaya in Russia makalatos pa Mediterranean Sea in lawayan sin Russia mun Black Sea salta kaya pagkawasahan na sin Turkey suportan sin US in anti-Assad supaya in pakaradyaan sin Russia magagat. Nalubuin Soviet Union ha tahun 1991 nahinang putag 5 hula na bankrupt in Russia di na makagaos duma magtaas-taas iban US jari si maut na US simud pa makasula ha bawaan sin Soviet Union di man nagsapali supaya magdurohon na maigin kusog sin Russia nagpadyato in US sin war on terror amuna in kasud sin sundalo US pa Afghanistan iban Iraq nahilwala na biya na sin mga Ukraine iban Georgia ang pabyuno hiputin yung mga hula di mga nagsapali ha US atin niya di matunay sabin new Cold War pagsapali sin China iban Russia amura susud da sin US di in US mabaya kalihan amun pakaradya TPP Trans-Pacific Partnership iban Transatlantic Trade Investment Partnership atin niya biuklad na sin US in dua pikpik niya Pacific even Atlantic supaya makapagkawasa pa kahula-hulaan. Kaya Mas Trump nagkawasa kulang dayon lingog, believe it or not,
Pasalim maas Trump pindahan niya isolationism kan siya taka slogan America First. Pagkain tumpukan inda pabidin dahan internationalism. Amo na yung kabayaan magbuklad sin pikpik supaya mahinang pulis sindunya atin niya global interest kagi. Okay, that's all. Magsukula pagkita sin video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.